Hello guys, good day. This is Kuya Chong. Ang karoon ng atong isgutan is about rewriting linear equation in standard form to slope-intercept form and vice versa. Excuse me. Okay. So, ang atong buhaton natay linear equation in two variables nga naka standard form or general form which is ax plus by equals c. Kauman atong i-transform, atong i-rewrite into slope-intercept form which is y equals mx plus b. Okay? So, una tani standard form, di ba? Standard form is ax plus by equals c, while c slope-intercept form is y equals mx plus b. Okay? So, add to talargo ni example. Okay, number 1. Standard form tahato slope-intercept form. Number 1 kibali. Let's have 4x sa luwas agi 4x minus y equals 6. Okay, so this is in standard form. Kaya di ba na ax plus by equals 6. Mamani siya equals c. Okay, mamana dyan no. Okay, so ang atong buhaton gusto ta nga inani ang resulta. Okay? So kung tanaw nimo ang hitsura ni y equals mx plus b, si y ang nag-inusara, di ba? No, si y ang nag-inusara, then si 4x or si mx ug si b nasa diri nga side, di ba? While si y nga side siya may single, no? So ang atong buhaton is kini atong ilabog padungari. Okay? Or atong ilabog, wait sa ha, dinhi sa tapad ni 6. Kaya di ba dapat kaniman, ina naman, dapat man sila kibali may magkauban, no? So atong ilabog si 4x. Ning mulabog ta by the way, aton ibilin kanang tapad ni y nga operation sign, okay? So, natay usa ka balaod po hinumdumi. Mulabog nga niita og kanang og usa ka usa may tawag ani niya. Basta mulabog gani taog kining isa ka inana na coefficient na variable mo tabok tanan ni mag-change tag sign. Okay? Pasabot since si 4 is positive, di positive man ni si 4 no. Kani positive man asa no. Inig atod sa ilabog patabok nga re mahimo siyang negative. So inig suwat ato ani ang mahibitan is di ba? Negative y equals positive man ni 4x no. So iniglabog dyan mahimo tang negative. So mahimong negative 4x. Unja si 6, usa man si 6, positive negative, positive man no. So plus ang sumpay. Plus sorry kay like agi. Kuya Chong. Plus sige maglibog niyo kamot. Plus 6 kana. So napurma na, di ba? Y mx ja b, no. Pero o pa na siya mahuman. Ngano man Kuya Chong, tungod kay ang atong y dinhi sa ha. Ang atong y dinhi nga side negative man. So dapat man ang atong y dinhi nga side is positive, kay di pa positive man dinhi. So dapat positive si ja. So unsa man to sa pag-positive? So ang atong buhaton is mag-multiply ta dinhi og negative 1. Since equal man na, dapat mag-multiply po ta dinhi sa pikas og negative 1. Ngam equal Kuya Chong, og equal nga ni, dapat kiri nga side dinhi pareho sa dinhi. So mag-multiply ka dinhi nga side og negative 1, dapat mag-multiply po ka dinhi negative 1, okay? Okay, so dapat mag-multiply ta sa both side og negative 1. So ang mahitabo ni negative y na naman, kay negative times negative equals positive, di ba? So y na naman equals negative kani may change sa color. Negative times negative 4x equals pila man? That is positive 4x. So positive sorry kay murag positive 4x. So no need sa isuwat ang positive no. So 4x largo. Next, negative 1 times 6. So, that is negative 6. So, negative 6 pasabot minus 6. Kaya negative 6 man, di ba? Okay, so, that is the final answer. Ano man, kaya tanaw ay itsura, di ba? Mauna ano, y equals mx plus b or y equals 4x minus 6. Okay? Okay, so, that's it. Next example.
let's have 5x 5 mo agi hong bulpin mga madam. Sa mga madam ha kay mo agi. 5x plus 10y equals 8. Okay. 5x plus 10y equals 8. So, same na gyapon nga process, no? Since si y ang dapat mag-inusara, dapat kini mo yung dapat single. Kini si ja, no? So, ang nasaag is kini. Ato dapat sa ilabog din, he. Okay? So, mahitabo, atong ilabog. O, remember, di ba basta maglabog tanaw sa rule? Dapat ma-change ang sign. Since positive si 5x, inig ato dyang ilabog padung dinhi, mahimo dyang negative. Okay? Maglabog ganita, di mo tabuk ani nga sign, automatic ma-change ayan sign. Kung negative, himong positive. Kung positive, himong negative. So, since this is positive 5x or 5x, mahimo dyang negative 5x. Sunod, positive 8 man siya, so mahimo dyang plus 8. Okay? Og negative pa na, negative 8 man na, is minus 8, di ba? Okay, next. Final na, di pa. Di pa. Nga naman po, di man na final, Kuya Chong. Tungod kay, tanawa dali ang form ni intercept form or slope intercept form. Di ba si y kay y coefficient? No. Si y, wa si j partner. So, dapat, tanggalon na to si 10, kini. Dapat, ato na si jang tanggalon. Unsaw man na to pagtanggal, Kuya Chong. Okay. So, para matanggal na to si 10, ato silang i-divide ni 10. Since, mag-divide ta diri nga side, dapat mag-divide po ta diri nga side. No? Kaya kung sa imo baton sa pikas nga side, dapat imo pong baton sa pikas nga side. So, divide og 10, divide po ka og 10. So, makancel na nimo. Kay 10 divided by 10, 1 man. So, y na namin pibilin. Y. No? Sunod, si negative 5x over 10 or negative 510 over, hindi ko. Negative 5 over 10x, ma-reduce na nato, di ba? Kay si 5x, si 5 over 10, ma-reduce na to by 2. By 2 kuno, by 5, sorry, by 5. So, this is 5 divided by 5, 1. No? Then, 10 divided by 5, this is 2. So, ma-reduce na to as negative. Kaya na may negative. 1/2. While kini si 8 over 10, ma-reduce mo na to by 2. Diba? 8 divided by 2, this is 4. Then, 10 divided by 2, this is 5. So, this is the final answer. Y equals negative 1/2 plus 4/5. Okay? Okay. So, next, add to ta ni 3x. Saka naglisod man ko. Okay, sa guys. Okay. Add to ta ni 3x minus 6y equals negative 12. Okay. So, inanigya pa ito buhaton. So, ang atong ibalhin, kini si 3x no, padungan he. Okay? So, sa tibalaod, basta mabalhin ganita, i-change ang sign. Since positive si 3x, mahimo dyang negative 3x. So, mag-change naman tag color. Since minus 6y, so ang habilin is negative 6y. Kaya kanina naman ito kuhaon kibali, kanina naman dyan ito ibalhin. So, si negative ang kabilin siya. No? So, yung transfer na to mahimong negative 3x. Kaya, di ba, umubalhin, ma-change ang sign. Since negative 12 siya, so that means minus 12. No, kay negative 12. So, negative 12. Okay. Sunod. Same gyapon nga process gaina, dapat tanggalon na to si negative 6. Kaya dapat ang habilin kasi y ra. So, to remove negative 6, atong i-divide og negative 6 tanan. Okay? Negative 6 tanan. Now, makancel out na siya. So, y. No? Negative 3x over negative 6, that is, ma-reduce man na siya. That is 1 over 2 or 1/2. Now, since pareho negative ang iba ug ubos, ang mahitabo,
Negative divided by negative, di ba? Positive, no? So, imbis nga negative 1/2, 1/2 na laman. Then, x. No. Sunod. Kanina po, negative 12 divided by negative 6, that is negative. That is positive 2. Kaya negative divided by negative equals positive. So, this is the final answer. Okay? Okay. Next. Number 4. Kaya number 4, kaya medyo mapuni akong kakuha na sa una. Pero no need to worry. 2/3 x plus 3/4 y. Na mapuni mo kalisangan sa una kay mga kining fractions. No, mao ni among kalisangan sa una. Okay, so same gyapon nga process ang nasaag kay si 2/3 x. So, dapat ataw sa ilabog din he. O remember gyapon da balaod, maglabog ganita, atong i-change ang sign. Kung positive, mahimong negative. Kung negative, mahimong positive. So, ang kini siya, kapirata. So, 3/4 y equals, ma-negative na ni si 2/3, no? So, negative 2/3 x. Then, positive man si 4. So, kapira plus, kay positive man 4. No. Sunod na tong buhaton is to remove 3/4. Diba? Kaya dapat man y ray mabilin. Pero na may 3/4. So, unsa may atong buhaton na para ma-remove nato sa 3/4. Okay. So, ang atong buhaton na is to divide y by 3/4. Diba? Mag-divide na dali og 3/4. No. Kana tatanan. But. Remember, nga when we divide fractions, kung mag-divide tag fractions, we are just simply multiplying the number nga atong i-divide, nga fractions nga atong i-divide, di ba? Mag-multiply siya tano. If you remember the rules in dividing fractions, mag-multiply ka. Pero, ang ijang partner, the divisor, atong kuhaon ang reciprocal. Pasabot, atong balihon, atong tuwaron. Okay? So, instead nga mag-divide ta og 3/4, mag-multiply ta og binali ni 3/4, which is 4/3. Diba? Inana ba nang mag-divide ta atong balihon, unja mag-multiply times na mag-divide. Okay? So, let's go na. So, 4 times 3, this is 12. No? 3 times 4, 12 pod. Then, y. So, makancel out na si 12. Next, 4 times, may magamit ang arrow. 4 times negative 2. That is, that is 8. Uy. Diba? 8. Next is 3 times 3. That is 9. Diba? So, 9. Negative man na. So, negative. Next, copy si x plus 4 times 4. That is 16. Then, 3 times, ni 1 sa ilawom. Ina naman ng mga whole number, ni 1 sa ilawom. 3 times 1, that is 3. So, over 3. Pangutan na, ma-reduce pa na din na. Di na. Okay, so ang atong final answer is y. Mag-change tag color para kuno ganahan. Y equals negative 8/9x plus 16/3. So, this is the final answer. Okay, so add to na punta sa from slope-intercept form to standard form. So, natay given nga y equals mx plus b, unja atong ihimuong ax plus by equals c. Okay, so example kibali, y equals 6x plus 9. Kana kibali. So kung imong tanawon kisa may nasaag be. So nasaag si kaya diba dapat ax. So dapat kani si ja kay mo man si ax. Di ba no? Kani si ja. Ato sa ilabog din itapad ni y para mahimo diyang
6x ja y ja 9, di ba? Para mahimo jang ax plus by equals c. Ja same gyapon sa gaina kung di ba og whenever nga ni mutabok ta ni ani nga sign, automatic jud ma-change ang ilang sign. Kung positive himong negative, kung negative himong positive. So niglabog na to nana, mamoro sa nga paagi gihapon no. Nga maglabog ta. So since is my god, bad to. Since is 6x kay kanang positive ba sa dinhi, so iniglabog na to mahimo jang negative, no? So mahimo jang negative 6x. Unja kay positive man na si y, so kapira. Positive y plus y equals ang mahibilin is 9 na laman, no? Okay, sunod, final pa na kuya chong, di pa na siya final. Ngano man, tungod kay ang atong ax kibali negative man siya. So dapat positive siya, pareha na. So sa may atong buhaton na. So pwede ta mo multiply og negative 1. So pwede ta mag-multiply og negative 1 sa both nga side. Negative 1 din negative 1 po rin pikas. Pwede po mag-divide tag negative 1 pero mag-multiply naman ta, no? Okay? So nga mag-multiply man tag negative 1 para mahimo ni siyang positive. Okay? So tanawa, negative 1 mag-change tag sign ha. Negative 1 times negative 6, pila man na? That is positive 6. No? Then negative 1 times positive y, that is negative y equals kini negative 1 times 9, so that is negative 9. So mo na yung final answer. Okay? Kaya pwede naman ug ang si kini din hinapita mo ay mag-negative, okay ra pud kung kini din mo ay mag-negative, basta kay ang kini din based sa ijang standard form or sa ijang general nga form positive man, so dapat atong i-positive pud si A kibali, no? Okay, so another example ta, we have y equals negative 10x plus 15 kani. So same gyapon gaina, si 10x maoy na sa agno kini siya. Dapat ato i-transfer din hitapad ni y para matumay nato nga porma. Og same gyapon og mo transfer nga nita, mo tabok nga nita og kaning equal nga sign, ma-change pud ang atong sign. Kung negative mahimong positive, kung positive mahimong negative. So since si 10x or sa 10 negative man na, so inig-transfer nato dinhi mahimo jang positive, di ba? So mahimo jang positive 10x. Then since positive man ni si y, so plus y plus kay ang plus kay muro nagkuan plus y equals mahibilin si 15 na laman, no? Kay mawa naman ni si negative 10x 15. Final na kuya chong. Okay, final na ni kay positive naman si A da, ano? So final na siya. So that is the final answer. So what if pud kanang fraction, for example, y equals 2/3 x plus 4/5. Na kay bale. Okay, so same ra gyapon no gainano nga ang nasaag atong ilabog. So si 2/3 x atong ilabog dinhi ni y. Di ba? Basta maglabog ganita, ma-change gajud ang sign. So since that is positive nga 2/3 x, so mahimo jang negative nga 2/3 x. So negative 2/3, negative 2/3 x. Then sumpay si y equals mahibilin si 4/5, di ba? Okay. Sunod, same gyapon gaina nga dili pa na sa final answer. Ngano man kuya, tungod kay
negative ang atong A. No? So, dapat positive man si A. So, ang atong buhaton, di ba kaina kay nag-multiply ta og negative 1, no? Karon di ta mag-multiply og negative 1 tungod kay fraction man ni siya. Same po din fraction po ni. So, dapat ang atong buhaton is to find a number nga ma-divide ni 3, ma-divide po ni 5. Okay, balik. To make a positive kini, para ma-eliminate po nito mga fraction, instead of multiplying by negative 1, ang atong buhaton is to find a number nga ma-divide niining duha ka denominator sa fractions. Okay? So, ang atong buhaton is to list the kining mura kibali siya og mga factors ni 3. So, 3, 6, 9, 12, or mga mura kang mag-recite kibali sa kuan. 12, sunod 15, sunod 18, 21, no? Kung 5, 10, 15. So, the first number nga pareha sila, mo na atong i-multiply din pod. No? Di ba, since ang atong gusto is atong ma-positive si 2/3. So, dapat atong i-negative si 15 para negative times negative mahimo positive. So, pod, negative 15 pod, no? Okay? Okay. Susunod, multiply ta. So, negative 15 times negative 2, that is negative 30. No? So, negative 30 divided by negative 3, that is, pila man na? This 10. So, 10x. Diba? Next, negative 15 times y, so that is minus 15y equals negative 15 times 4, that is negative 60. Diba? Divided by 5, that is negative 12. Okay, so paspasig ako to Kuya Chong. Okay, so yun na dyan, negative 15 times 4, that is negative 60. So, negative 60 divided by 5 mo ng negative 12. Ang dinhipod, negative 15 times 20 times 2, that is negative 30. 30 rin largo. Divided by 3 mo ng 10x. No? Okay? Okay. So, next na po na itong given is, let's have y. Babag gamay. Y equals negative 3/4 x plus 2/3. Kana. So, same rin gihapon, no? Kini si negative 3/4 x atong ilabog din ni y tapad. Since negative man si negative 3/4, so ato siya himuong positive, ining malabog na siya, no? Okay, so mahimo diyang 3/4 x na naman largo plus y equals 2/3, diba? So, same gyapon gaina. Kung gaina negative 2 kani dinhi, or negative 2 siya, nga ato himong positive kani, positive na daan. Pero, sa masawgi yung gaina, we must try our best to have mga whole number nga mga coefficient. Mga fractions man na. So, ato na silang i-whole number by katong number, mangitatag number nga kining ma-divide ni 3, ma-divide 4 ni 4. Okay, so, same yung na 3, maglista-lista na ta sa atong ijang kibaling mga multiples. 3, 6, 9, 12. Pero makahibaw na mo unsa, okay na kaadyo. So, 4, 8, 12. So, 12 ang ijang multiples kibaling nga common. Or least common multiple, morag mo na ijang word. So, largo na ta 12, largo no? 12. Kana. So, 12 times 3, that is 36. Diba? 36 over 4. O sa may isuwat, x, then plus 12 divided by kuno 12 times kana.
So, that is 12y equals kini. That is 24 over 3. Sakto ba? Okay. So, 36 divided by 4, that is, pila man na? That is 9. 9x plus 12y equals 8. Okay, so this is the final answer. Okay? Okay, so, last example ta. So, dinhi, tanan ng mga linya na na mga fractions. So, we have 16y equals, uy, tingog ng tuko na mo dire. 2/3 x plus 5/9 or 5/9 kana. So same gyapon kaina gyapon no nga atong ilabog kini si 2/3 x padung dinhi aron matuman nato ang standard form. So same gyapon maglabog ta mahimong or ma-change ang iyang sign. So since positive man si 2/3 x mahimo jang negative 2/3 x, then sumpay plus 16y mahibilin si 5/9, di ba? Okay, so since negative si ja mga fractions po ning mga sigbin anhi, so ang atong buhaton is same gyapon kaina mangitatag number nga ma-divide nining tulo. Common nilang tulo, least common multiple nilang tulo. So same ra gyapon kaina 3 6 9 12 15. Yan na, adang kaning ija is kuan man ning ija din 6 12 18. Ang ija is 9 18. So unsa man ni kuwang dinhi? Di ba napa ni 18 dinhi si 3, di ba? So pa dinhi be. Di ba napa ni 18 dinhi 3 6 9 12 15 18. So ang 18 may common nilang tulo. Di ba? Kita ni nung time noon. Okay, so 18 may common nilang tulo. So pasabot 18 may itong i-multiply dinhi nilang tulo. Okay? 18. Pero since negative si 2/3, so dapat atong i-negative si 18 aron positive si 2/3. Kaya dapat po nato na i-positive po siya. So, negative 18 times 2, that is, tama na, that is 36 over 3x. Then, wait ha. Okay, so this is 36 over 3x. Then, negative 18 times, kini, 16y. So, that is negative 18 over 6. No? Isa, malipat, magasug ko. Tagaron sa nato ng suwat. Okay. So, minus 18 over 6y. Then, kini din so, negative 18 times 5, that is 90. So, that is 90 over 9. So, 90 over 9. So, the final answer is 36 divided by 3. That is 12 copy x minus 18 divided by 6. That is 3y. Sakto ba? Okay, equals 90 over 9 or divided by 9. That is 10. So, this is the final answer to 12x minus 3y equals 10. Okay? So, that's all for now. Thanks for watching. This is Kuya Chong. Of course, sinundumi kanunay, kung kapodyon, ay kakipap Hawaii ra. Okay? Adyo pa ko na ulit kakamao, i-give it mong best, paningkamot, of course, mag-pray. This is Kuya Chong. Bye-bye. Good evening, good night, good morning. Kung sa kang oras sa hanak na ulit karon. Bye-bye.